Hai menazi ting coma I zaiklum iawang remanen mai ncekyu zikrau ting kum chana jeng kajesruk sumai ting chua hedere insa paulia ga radle Tati baka pekyu zikrau zeka chomai Manipur kangpokpi district ya kaklebe pet bamai ya Senapati district ne Naga mene nimten dime United Naga Council UNC medaga bame minahang krau zemdai kuki meze nznai nchekyu hesiskui damai ya UNC mene mpet kain ndlei zeka chudlei Naga mene nimten dime zai UNC medaga bame minahang krau zemdai kuki me UNC mene mpet kai beze penui kilamung changze penui kibo mesdu hadozun lei zakachudlei zapenuizen nimten di betingge nagamna pnuizen daigum zepimi daigum zenning katingge me biltagya zai nagama tulung ibze haimusoga saba gaidlei zakachudlei zamina kreuzem dai ko kimzem pepelu bechangya United Naga Council UNC ne press statement le petbze Baptist Work Committee Naga Churches Tribe zai organization ne gekyambze indiaramgo Union Home Minister Amit Shah ne Nagaland go Chief Minister ni Firuze teguleize rangze kamkyo gai lobe nagame minahang srome koki mene nimte timze peped rahange zene chone nimte meka chemze chiped rahange indiaramgu Ministry of Home Affairs ne kamkyo gai bize te pui gai sing rahang zai Manipur go government ne close chi nagame minahang sromze pepeluze pet pet ka rahange ine je chai chone nimte meka chemze nim rahang zai Manipur ge koki megu zai ai hazet ka chamcham gu spai medaga SOO agreement bamba gu hingdi zate inti brahangya zaipunigo camera meze bam kai cham rahangya zana National People's Party the Honorable Meghalaya Chief Minister Comrade K Sangmane dochi hostage nimtati mramza ineza close petkar hangya rangai bizate puising rahangya kyamle zakachudle UNC mlamgena zai Baptist Work Committee Naga Churches Tribe zane organization lamgena zai crime ai gadu UNC manai NPO mena minangkrauze madai ko kimze nagamna nimtati mzem petkar hangya kamkeu gaidle ikagana protest zai relite be benami nundai kolamgena meze dain so dain didle zai chipo mage minangkrauze madai me kokima nagamadaga izela lega chebze chinchi didlei lesdu na mai rak changba ko kimena nimten dime nagalyang mai me mina hang serongmze ilami chaidimi ringmei ka chebena kra changba pruin sa semerele minage kimena kanomza a chaidra hangen no maidlei bezat mena chaidilo zaindu pnigo ko chai pomza bala changai lo be ka changdu nakara changba ko kimlam gina ma de sapet mag sai pnui da gana samza semak raidlei chpouzi gana minage kimena ngadra hangya no maidlei achulos du namai ko kimena mina hangkreuze madaimze UNC mena pet pet kai lo bachangya ndai ko pet ko me ko kimlam gana samza minage kimena sam ibes pet rahang zai minang surung nagame ko kimena nimten dimze ilale za impet pet kar hangya samze wang rahang hagui ze lamui dele zanana ma UNC mena minang krozem dai ko kims du pet kai beze UNC mena mak tali ne ze ningkam lo ze pet pet kar hangya no mai dele kagane nagame minang surung me ko kimena nimten dim boze ilame ringlami nu chaidi me pansa se mak ze pet pet kai be bizigene ge kimena milung mak rahangya no mai dele lesdu UNC mena mak tali ningkam lu zem pet pet kai bizigene nchomai namai ge nagame mina hangsruk malam gedu patingkai ibeze seura hangge kuki medagene gi kimene hagurim ze lamui dele momak ze ai nagame mina hangsruk me kuki mene nimten ndim boda ge ze mage wangchang ze la leuzaina a UNC NPO Nagaland go Chief Minister Meghalaya go Chief Minister Manipur go Chief Minister Baptist World Alliance zai Indiaram go Union Home Minister Amit Shah ne responsibility teigule ze minage ki mena kachudle zanen zana UNC mena ko ki mina hankrauzem daimzem pet pet kai blamge Nagaland go Chief Minister Nefiru za Manipur go Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen zana ko ki MP Manipur kya MP bolam gena du neize anchaze lugaidle ze kachudle za Manipur Kangpokpi District Pongringlong Nromek logene late pau chunjang long panmai ze hadui pipeline tler hange thet begina ko kimgu hanam kya spy mena kapchen di bepeuze RIMS
Imphal Rehuki gene postmortem examination to loiga luzens nai nchege ziskui damma gap gu kachai pumze kaknui beta nalangba te waidele zakachudele Rongmai Naga Council Manipur RNCM Imphal Longren lamgene do pnui sui ibsam aipo lamge piki bo mehre zebam ge pizening tingge zakachai pumpere ge knui sun ga be bizigene civil society organization church leaders student body zai well wishers mramle ne ze pnui sui bag to bsam pe ga dele zakachudele zane chunjang lung panmai ze kapchen diblam ge Manipur go chief minister ne do plungai lak bsam pochang ze piki bo meze ngagu zai chige kakzau me de chen meze ge sabe pegule zakachudele zai chunjang lung panmai ze kapchen diblam ge do KIM ne pnugu statement le pat kai ze chi chunjang lung panmai ze kapchet blam ge ze investigation lumi ze lu lo zakachudele close chunjang lung panmai ze kapchet bam pon ring long ge nke ko le zakachudele zai chige ku ki me bama zai ku ki me midu ngale zakachudele expose gine KIM ne basuite meze close chona che chunjang lung panmai ze kapchet me kachudele ze investigation lu lo za rangai dele ze sali Manipur nungba constituency go naga amle pe dingang nunggang mai na dun znain che kyo hezi skui mai ge hai manaza rangai dele zakachudele disi sia bangi ka gebe ka hrebe ka khle beze lute magze ka gana disi be wangra bige ta teu hangra hangge hazat ka ge disi sia angi ka gebe zain kai lakbe ka hrebe ge na ma de ibe ge gebe ngora male zakachudele Karbianglong district Assam ge Karbi mena Kuki me Manipur ge ne wangke meze district ge bamju rahang ge peramali zakachedele ze sali Kuki me chogu me tin komchang ka squeeze ringeuze ket ge ne bamdi me durun ne hange society gu members hange lute gule zakachule ze sali bsuite meze ai Manipur ge ne wangke hachi bram meze bamju rahang ge pse hindi mak ge ne pemar hang pemi pirhang zahram hazat ze ngum chile rahang ge zai indigenous committees gu kanjai be bambe banai disi ibe zai pese hingde ze teita te mi rahang rangai dele ze sali Zane basong ka ga Nagaland Dimapur ge pumi hana poinze ka ga duibgu cash lamgene peaceful rally program bam rahange minagi kime wanghro ga dele ze ge chudele peaceful rally ze town hall tun sangenen znain chukyo jiskui damai ge bam dele ze sali Zane Nagaland go Director General of Police go Office ta kilam gine social media platforms le nagu bobam hro range let kaime group administrators zai pampo members changje bam ramaze post share te bigya zai message banai image videos and contents ka cham bram lankli ro bigya nting range rangai dele zaka chudele zane chogu mena sam ro bigya groups ramege za sang pling makba seu I makba zan hindi sine do makba zai zemana me ka ge disi sebe te wang rabram za post le designer mimi gene do zai group administrators mena do zain do pnui perege psi hindi lugum za legal action za lugule zaka chudele za group administrators mena hapja pungule zaka chudele group ge chochogu mena content za sang pling makba zemana me suite hreba za disi sebe te wang rabang kailak raba zemanam za dekle rabram khaile designer suppose gene ga do sampling makba chising no makbram za group ramege lankali ros lo zaka chudele langai rab so ge verify te za chinchi raile lo zaka chudele Zai upar Assam Timsuka district do kabakan rabe African swine fever ESF hararje dayton ti dele zakachudele railang baze auguri logane nimpet dele zakachule po hararje po zigene authorities ne ai po nimpet be bam gaza gabagzi zotali sui rahanga rangaindi dele zakachudele nakatim suka district ga po ESF hararat dayton di bizigene Arunachal Pradesh menadu Timsuka district ne gabagzi ze zo wang tali sui rahanga rangaindi dele zakachule The Pakistan occupied Kashmir POK ge Pakistan go authorities ne joint army action committee JAAC meza pabogene bente ton dip zigene kakle be peze protest dele zakat dele protest be protesters me banai security forces pai makaga kakle be gdibe pele zakat dele zatige security forces pai mne protesters mramza komtura hangya gimi kapkai be bigene mina hang himre pere chaidi za haina pere me kahzam dele zasali